Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung the Taram Noksering as Manung the Kanaka topic say traffic rules and safety have the Canada Tanjani, Monamasi Tanja Logic Pacific say Facebook real friend hena group amana masi Facebook ta ki tasal lakwa dugumba new friend ngakani adugumba group sing sina tasal lakanda masi traffic ki rules aduga traffic safety ki matang sida not only masi traffic police ki khakta thamambana tana praja khushi option da ya de people so khushi option da ya de haibagi yes chap chapa idea dru oiram do male traffic ki maroina zebra crossing matam kuina zebra crossing sum ngak tana chalakpa hai tay amorom dardi swai sing ki yengba nungai tre aduna traffic ki rules ki safety ki kari ki matang se khushi option da ya tre har kanda ngarang de awareness campaign pangthorok pani marone zebra crossing ki matang seida adugumba tanja sta khanajana tanjani learning general guest sing de gi thin phambi base Khoirom Loya ni editor Naharol ki Thoudang ni Tamul Loya Taram Noksari aduga Tamul Loya ki oi election biri base Khoisnam Sarma SP traffic control wing Imphal city ni ai Sarma su Taram Noksari aduga hi ta thangna phamni jari base Dr Suresh retired health director ni Tamul Suresh su Taram Noksari ihan nan base Tamul kanu to lak Tamul Loya lak chage ngarang gi maroi inspiration hai tai ihan nan bache maroi na ngasai gi ain khabra traffic police ki site su pamde pamangni maram di hujikti traffic sam heavy oiba adu congestion se yamna heavy ore na hoi natre aduna maram ore kana yes kari gumba mase people ki site su kana gum hodok piraga awareness ki kari gi program se paikhat piradi yam nungai na ning khanbada handai khanbra jamani ngarang paikhat program pare masi ki idea sumaina zebra crossing ki kari gi awareness pi sen hodorok poche inspiration kai di phangmono smita akhoi gi Facebook real friend hybrid group si masiki total members is chapcha ba hai bangam drachu 100 ki maya adai mu shura bane ado masida tongan ba yamna akhoi suitable post leiba professional line da leiba mayamam yauri tongan ba idea sharing to bangam ba hai tare ado Facebook real friends na to bodi forest of the four peoples Manipur gi kanal jetraba gi han yeng de kanal letraba hai tare ne aduga ngasigi society sina handana yeng biraba magi da mutane haibida han yeng bada kana su da kambu jing da mating pangala ba se like that cancer patients adagi akogi heart hold to ba anaba gumba leidna ko aduga magi mutam mating pang na ba letraba le kai ni yeng bitraba dugumba mayam si Facebook real friends na mating panga lakpone alo mayam sumaina lakpasina haukiba tha muksida anoba chahi gi lakpa tha muksida akhoi hojik leiriba Imphal manung gi traffic volume je adukki matik chawbani na akhoina angasagi traffic ki awareness kyam leitraba traffic ki awareness kyam leitaba traffic police na wajari ti yam wa bai tare ne ko aduga traffic ki niyom si magi traffic ki magi rule hai tare ne over to bi da ba aduga akhoi zebra cross respect to the hai tare niyom sim da chat ba aduga traffic si am thugai matam da ngarang si akhoi ne yang matam da traffic ki rule thugai si am si public si kya people si kya tawte VIP ki nak na ba kambu ai VIP ki aduni ga khanje bu kambu VIP ki driver ni ga kan bu kambu just traffic police amna like magi duty da lepo have si lep ta ba nang ga da thova one way de chang pa gumba akhoi sigumba si akhoi ngarang si public ti kya bu thengna de hai tare ne VIP ge nangna ba VIP gi imu manu magi relative ni kana kitang leijaba protest leijaba kambu si sina dum tawe do asagi cert na hangbirei du da Facebook real friends na masigi wafam si tongan ba atopa side atopa angle dagi suggestion piraga tawkhibeti nate Facebook real friend manung the yor be member sing ki marak tagi traffic police na wajari ba traffic police ki magi strength si masing yam jedaba ado akoina sahi kuthra mu media de le sigi kasampa ki turning points de rongane traffic police sama bus ni thoma gi sigi ba atopa traffic point makte tha yam youth wedi ban ha mayam ama ngasagi asofen nanggiba mayam thengne ba traffic ki rule to obey to da ba court ba mayam ama aware oidaba mayam duna maram orka hajari ba aduna traffic police ngasagi miyam na masikhang na ba traffic police na thammi ba zebra crossing ji masi kamai tong na zebra crossing ji khoi sijina gni zebra cross da khoi people singna chatpam tam khong na kamai chat kani zebra cross na ta mafam de dum lalga lakpa gari sina dum lakpa adugum mayam du ngarang si awareness si tawrose na tawbune ayuk pung nipan khare helakpa dumai adoi de horop duna pung baro makhai ta ba adoi fo ba khoi awareness program si chathe
ट्रैफिक पुलिस की साइड की कोई रेस्पेक्टेड एसपी मागी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिंह तोरो याम फजना मतेंग पांगे अखोइना मतेंग पांगे जी ट्रैफिक पुलिस दा मतेंग पांग जबनी ट्रैफिक ना अखोइ मतेंग पांग नते अदु अदुमाय तोरना ट्रैफिक पुलिस की मखोइना मणिपुर दा पीरिब कंट्रीब्यूशन मणिपुर मियाम दा पीरिब कंट्रीब्यूशन सी अदु की मते चावी हाबिदु मणिपुर की मियाम अमदि हौजकी लेरिब गवर्नमेंट सिदा खंगन नबगिदमक्ता अदुकी अवार्ड प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम यस मखा ताबा लाक्चके शर्मा मरोइना मखा ताबा अखोइगी रूल्स ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी की मतंगसु आई मतुंग तारकपद दum हंगजरके दुगो मरोइना पाइखलैबा ngrangi फेसबुक रियल फ्रेंड हाइना पाइखलैबा इनिशिएटिव से इहान कमाइन थंबिदिंग यस ट्रैफिक खक्तना ट्रैफिक कंट्रोल तो बाइदुम ददी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल तो बाइदुम ददी याम वान थोइ सेनदब दिया दे हुजि फोदुम कंट्रोल तो रिवार्ड सोना यस पब्लिक की करी की साइट तगी असिगुम्बा फेसबुक रियल फ्रेंड काइंड थोप अवेयरनेस प्रोग्राम से पांगथोकपा अदुसु ट्रैफिक की पुलिस करी की मतेंग यौरकांदा द इनिशिएटिव फ्रॉम द पीपल्स ग्रुप हाइते मसी कमाइना यान हाना मसी कमाइन उबी कमाइन मसी आइना थमजनिंग बसे एक्चुअली ट्रैफिक पुलिस की मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑब्जेक्टिव ते कोई की रोड सेफ्टी से नेबा रोड से सेफ होइरगा एक्सीडेंट नंगदबा इंजुरी नंगदबा डेथ नंगदबा से अदुना रियल फ्रेंड आइना फेसबुक फ्रेंड अकोई की डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल अकोई मी मखल मथेल मयाम हम यावरे हाइरी अदुना मकोइना स्वाइन तौरगा इनिशिएटिव लौखत पिरगा अकोई की जिब्रा क्रॉस की अवेयरनेस का तोबिरक पसेसु मसेसु अकोई की अवेयरनेस ट्रैफिक की रूल्स से खंगक पसी मसी मी सिंग से खंग ए हाइबगे कोई सक्सेस ने लौजनिंगे सिमिलरली अकोई सुमाइन तौरगा रियल फेस की खक्त नते अकोई पब्लिक एज सच अदगी अकोई लेरिबा सोसाइटी सिविलियन मी मैम से लोइनमक अकोइना के हाइनी सिगी सेम मोटिव से तको चंगसन बिरागदी मसी अकोई ट्रैफिक की रोड सेफ्टी है पांदम से याम सक्सेसफुल होइने न खनजै क्लब संस्थान एज सच रोटरी क्लब अदगी अतोपा क्लब सिग्ना अदुम तौबा यावी टाइम टू टाइम अकोई रोड सेफ्टी वीक सी बट फेसबुक फ्रेंड ग्रुप अमना तौबसिदी सिदी हान हानबनी अदुबो आइना कैनो से थमजनिंग बदी अकोई ट्रैफिक पुलिस एज सच रोड सेफ्टी एज सच जिब्रा क्रॉसिंग एज सच अकोइना सोसाइटी सिना खंगदब खर लेरी हाइदी राइट टू वे हाइदना अकोई लंबी सी सोरोक सी अकोई गाड़ी थौरिबा मी अदगी अकोई पेडेस्ट्रियन अदगी साइकिल न चलिबा मी एवरीबडी हैज अ राइट टू वे अदुना मसी अकोई गवर्नमेंट ना अकोई राइट टू वे गी अमा सुप्रीम कोर्ट ना सुकोई रूलिंग अमा पीरी मदुदा हाई अकोई एटलीस्ट 20 मीटर वाइड equal to or more than 20 meter wide si right of pedestrian way haina pigadabune aduka akoi gi hai pham se ja akoi khong sa sariba mi sing si lan be khudong sa se pibigadabane aduna yamna well plan university dadi akoi right of pedestrian way si akoi subway gaina lei adi footbridge gaina lei adu manipur de akoi traffic ki right of way for pedestrian si only zebra crossing si khaktani which has come just past 4-5 years back aduna nauna lakpa pochu oibani na mayam se khangbagi chang si watli aduna akoi na sumaina awareness tawbasi masi mayam su aware ohenba loinana khanga e akoi se zebra crossing se kamaina sizna gadabuno haibasi khangi haiba mioi kanglu ama thulaga tawbi base simak traffic ki rules si obey tawbagi ihan hanba successful oiba akoi kaino ni step nen ai thamjage okay tamu Suresh baroina zebra crossing ki kari awareness ngarang se akoi khabar gi reporting da su udi ore adu even uji tamolan thamju thambiri madudi han badadi khar warami sam nare kanda yes next changjal amatung da public ki cooperation phangi karim kwanda awareness campaign du pok tok thok rakanda de mu hanai phim dum hanjalaga pungko ko phim duni karai wadna ma akhoi se traffic ki kari gi rule safety ki kari matang si yeng bakanda akhoi sum haina bale ahlam gi homda makok te amu hawro odu phim duni awareness zebra crossing ki ka ki ba kuino urak tabna ra khangna khana ining da bra kanom ti yaw male khamda overall rules ki kari gi matang la kanda makok te amu hawu phim du la awra sine khoi Manipur yam toin thoi koi ki zebra crossing ki to biri si am phai sidan tana any topic ta deu ko nga kral ngam ba top yora kan da crescendo ma ta la samu handrak ba ko so sum to bo se koi ki Manipur ki habit wai ta ta de ta wai to da koi sina khara hena to wi hai ta yam langam ba suddenly down ri ba tamen le ki ba silent no effect ko no result other no ki ba ram wai no chi ti de sam to biri si yam phai zebra crossing da natana ai opinion da de sai ki various rules में हमसे left side तक crossing तो वही ना हम सोई वो impact भी दे यहाँ जाकर उसी congestion तो उसे ESP साहब लाग लेंगे कुछ हम भाई 30% 100 से मुझे 30% ती left side की turn से सी side से तो तुम clear cut turn over तो भी रहा left side तुम चलन भी तम दा 30% of the congestion से फनी आ जाएगा सी I can bet it है ये तो सब मिना से कैसे हम पाँच ये भी वो कोई left side से पूरा thing है तो सोम दे लाग कैसे हम तो ये लाग बा सोम side से सोम दे जगह भी कितने पे को अदगी गवर्नर रोड किसमा फजना लेफ्ट साइड ले अते दे साइड दे लेफ्ट राइट भा में ता दबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯖꯤꯟꯕ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯣ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯐꯨꯠ 500 ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯂꯥꯏꯟꯂ ꯄꯨꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯡꯕꯤꯔꯒ ꯂꯦꯐ ꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯃꯛ ꯐꯍꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯃ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯃꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯖꯦꯕ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯕꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस एंड जेब्रा क्रॉसिंग की अवेयरनेस से समवेयर मरी लेनब याब्रा अदुगा ट्रैफिक कंजेशन से जेब्रा क्रॉसिंग दो फजना इलगदि ट्रैफिक कंजेशन हंधने हाइबसिदा करी मोत थंबिनिगे से Actually, zebra cross is a part of traffic rule. Aduna adudi tadda thanabi yadraba akoigi traffic congestion reduce taunabagidamagta zebra crossing seasonable city tadna thanabi yadraba machakamani. Tawigumsung traffic as such magi akoigi kahani component khara leiri. Aduna not only zebra cross but at the same time akoina lambi si akoi Manipur se lambi si yam de lambi aphaba yam de alternative route akoi bus bypass kain akoi se single route ama bazar dagi kaisam pate bazar chake hai ta agadi governor mamang se phawga sat tadi yadabagi phibam mama natragana awahang lakai rom de satradi yada phibam we don't have any alternative route aduna alternative route kumbase leitabani na akoi lambi se chinbai masak oiba number 1 number 2 satliba mi khuding maksi mathak ta loi chapani na ngasai chakot city well planned over cities in the they have akoi metro like underground metro like mode of transport in waterways ke transport like akoi roads in only means of transport oibani na congested oirakpa adai satliba mi sing se only surface ta chatpani na aduna adugumbagi koi planning amasu changi loina na ngasai gi akoi tamonu so highway ki ba awareness kai kai tauri basi adagi akoi traffic ki awareness oisunu zebra cross ki awareness oisunu akoi ahal da akoi chahi liraba mi sing se da ta obadi moi gyan taba yai tadaba yai aduga taba misu kawgi basu yai aduna long term plan ama sindaba yade samna makta habda CBSE gi syllabus ta angang oiring edagi traffic ki signal sing traffic ki left turn je free oigadobuni si togadobuni haiba various rules si CBSE gi syllabus ta di yawi akoi state ki syllabus ta di yaudre aduna akoina angang pi ba angang sing sidagi akoina sigi mode of kaino sing traffic ki rules sing si macha mandatory signages kumba adi traffic ki rules sing si hapata ragadi akoi future da di takna bagi mathau awareness ki mathau leira roi Exactly. yes adumai thamjage okay tamola karim kanda yes FB gi real friend gi initiative se yam ho khongthang amni matung da su masi awareness se tuana pangthorkani ai pangthokpuyo aduga tamoi groups ne yabiradi ai isa su yokchalake se sam dar kan ta welcome yan han bada in thamjning se zebra crossing ki awareness se karim kanda tho akhoi gi lambi di lan thokning ba yam di chin ba aborom dharaga chawkhalakpa gari chingkhalakpa se lambi lambadi ludi lubjani gi film nuti leri se adu ahalaman lanbada le yam nahaw dri ko ngong sing gi film nang ba yaw adu ahalaman sing aduga khong khitang chatpaga nungai taba sing lan se yam yeng nungai taba hai tai aduga zebra crossing ki khamjan gi doni maron non khamjala kana chafam lektadana adu moina chafam thingere somdana mu gari thajalakpa hanbuduni be sum nare kanda adu aina haijaningina swai se dumaina lan ge na hona jaba mi sing dun lan bangam dabadu ubudagi traffic ki yes makha tawa rules safety rules ki kari batang ko changan ji ihana na zebra crossing ki changan daba yare kaina khallaga khanba tanja yawbi gi brasne yawki hai betare yam sengna ga di zebra crossing ki importance manipur gi miam da khangan ba akoina traffic ki yam manu china leiriba aru mayam du de akoina khangam pode se government ki policy ni traffic ki SP na yalakpa ngasa gi policy de chat ka du poni adu nga sai SP na hybrid du ni akoi si surface ta khong na chat pa natragana gari na chat pa gi lambi oina tawi atopa other route leite hajariba se akoi gi footbridge leite ade underground route leite overbridge amakak le ri straight ne asli chanabi apote atopa metropolitan cities de leiriba atopa ngasai gi overbridge mayam singsi asigumba mayam ji sabi bagi plan tobagi tangai phadaba mayam tu badi leire adubu leitaba mafam ji da khwai dei luri de ngarang ji kangla gi western gate si akoi toba masig awareness program si tomutam ji da ngasai congress bhavan gi mamang da khamjaliba gari mayam madumarisu factor amne hajariba adi somdadi the traffic nadi akhogi madudadi keno si leire akhogi
kari hani akhoi gi left side to left turn di chatna na bagi asa gi route amadi piri ko traffic na jung madu torga left side lom da lak padu di adum free da chalga mai chali phajna thari bo maduda som da chatning ba kangla gi western gate to torga som da governor ma mangum da chatning ba kambu do adu gi left side ta la kan da chatna na hona da thing ba da madu mamit sang to ga traffic ki duty to ger be si no sing da yeng gi ba mi yeng du di angak ko makhal amane ba adigumba mayam ma adigumba midu kanano yeng kwanda VIP gi family jinga nakna ba khara related foiba kambu natra kana gumba sinau singi khara khukan pangamba kambu singi gari thobo kambu sing akhoi di adugi miniga ane tenga chok thing ba kambu sing adugumba duna oi adugumba duna ayam ba traffic rules se thuai bu oye ngarang gi kenu ngarang khak ubu duni ko awareness piba matam sida ikhalei ba naharon mayam sing do fajna tai ahalaman senior citizen sing do noina tawdu yamna phayen fajana traffic rule obey tawgadamni habagi cooperation fajana pirammi traffic ki duty toriba traffic police ki kaino sing sida ngasagi kari yani yengning da bum kari thokdra tawsi saino ka ni yengba miyeng ama leidna ko khoina laptak na yengba da madu bawda khoi ubu phange ba adubu anyway matam gini akhoina sokhat pa city amagi pangkhak tudi oiba yada banina matam gi woriba chalaiba train sida zebra cross ki kanebado madumudi fajana aware we ningi zebra cross ki mami tadre yam seng mami tadre ba ji rang toriba color tai didu yam yang sa mayak sengre akoi rail trail gi sinau sina government gi pasale treso khosi yang khai cham khana kan rang le kan madu thaji haina bangang jit mayam da yam distinct oina madu da chat ke dongni habigi awareness am tawsi hapta amadi akoi non stop ta awareness program si pg kadai de hogada ge na tongan ba respected post mayam par my duty da binding to leina banina madu gi matam du log da ba yati aina hajaris boba adu tawni hada muti mi cha muksi toroga sa muksi ngasagi kanglagi western gate adagi governor gi mamang kasampat ki training point the CM gi secretariat mamang da banglo mamang gi asoi da ngasagi traffic jam oi ba kholi ba even se not AOC ka asoi tawse haina re khoi mi cha muksi mi kun khaidong na raga mafam manga tawsi aduga phajana awareness sam PC hanuti aduga ngasagi painting tawriba jaga zebra cross ki painting tawriba jaga ngasagi ahlaman angang singna kadai da legi zebra cross bu thibam khangdaba mafam jingdo distinct oirli ure nako adu akhoina phajana pasaji khaina rang akhoi teji painting tawsi na akhoi haine ba just madu government approach to budam matam mage procedure mayamam leibanina madu to da kachagi Facebook real friend gi team sina yang khai cham khainer ga akhoi gi painting tong na bagi proposal dong ngarang akhoi gi senior member mayam amna oja yauri doctor yauri engineer yauri yes sarkari kari gi lak poi do paisa ngai thung action process procedure mayam leibne sar sang so real friend gi group tagi masi hana madu su taibe hor pe phom duni ai tamo Suresh lak se base ai break ki matung da lak se tai tamo break ki matung da impact news gi manu huna yengbi punam ke phonda thuna puduna lak se impact news miyeng ta duna lebio break ki matung da yengbi punam pu am kana taram nok sari tamo Suresh ngasai gi sarmana thambirak pada yam phaja wafom thambire matudi syllabus se yaudab CBSE ki syllabus ta traffic rules aduga safety ki kari matang se phajana school syllabus to ina yauri aduga state board da yauruk taba kuire habini akoi tamakan da di cheng budi zebra crossing ki kari gi matang sing chi loni yaudi yaur koi thena jarak pakanda karim kanda tambai chu ngai gi stage am le heduni anora tambi ya pote angang ori ngai da like se tamnari mi sam na kanda yam haining ba aduga loksan mata like dong matam da traffic ki rule safety me am sing ki chu syllabus to yaur kanda ta hoba ma duni sam na kanda yang chaur kanda license pair kanda nga chala ka doise syllabus ta yahok da bugi unwanted result to the sine khoi ngasi thengnari base as a whole definitely serial base yaur ga de adun dum future da yam da phajaba generation ma dum lei horani ko adu di yam chum perfect ni adu mang na di natte mas yaw bo tu na part khara improvement tor ga su overall se syllabus da yaw da suppose ko gi ESP sa wai le di ba se traffic rules le dra mani bu gi traffic rule ga hala de change do ga hala change ba pham ma de chat ma pham ma de sin dok se ke changing ga to ba adagi sai sai ja left side right control to bungam da ba ko adagi
lambi phatabgi overbridge ama sagadoi dogi da chai manga truk chang dum leiba kumba suma bayam de chai gi like to syllabus da yaw yaro hajari ba basic idea dun yaw godabdi samna da sai takpi gi ba zebra crossing gumba ko left ta sumai to ba mai than bagi traffic dum hai bi ai adu wadu da certain factor behind the important factor mayam lei hai ba adu government na ko ESP sai hoina implement to bigad ba plus public ko ne so follow to godaba adu government ga public ko ga se yam to ne interaction to ba so ba si monthly gumba hoji bo na impact tv na to bi si very thankful masidi every month gumba series mana na ko discussion to ga tha khudingi ngasi to gi after 1 month kari improvement le re ga hai si khana gumu ko adum do ai pamje do atai ti suggestion khar di hai ningi matam phangidra phangoidra kangdre Okay. Sort of sudden arrangement of sagi traffic rules. What in VIP lactori natraga lactoro minaswa ida kanom pang tui thachan bi kopi tawwa adagi human procession gum lakpa khopa tawkan so sudden change of protest lakpa sigum basing china so amorom dharaga including khoi VIPs movement ni ko VVIP aduga masigi movement singi madam sine orakanda man made hype tai traffic congestion se all of sudden oirakna bagi macha amasu oibra sine VIP is in a move to Rakanda Queen diversion to Busi, only Z plus category VIP Kaktani, not all VIPs. Aduna Magi security ki personal concern labor, particular group of VIP Karakalai, a government Piba, Magi protocol the Yauba. Mokoi Kaknatana to Pagi the Queen diversion sit of the so that public inconvenience later Naba. Adubu congestion see Adumai Torkanda talked about dinate, sometimes diversion talk with the Akoyi Tamun Habiriba construction the Matam Queen is Changbokopa Habidumana Amuk. अखोई अतोप डिपार्टमेंट हाइगडंटर गवर्नमेंट पॉलिसी की पार्ट लेरे अदु इमीडिएटली अखोई कंजेशन लेरी बसी डीकंजेस्ट तोगे हारगदी नंबर 1 अखोई मयाम ने अवेयर ओबिरगा रूल सिंग सिंगाक न चपीरि बसीमा सेकेंडली सिविक सेंस लेरगा आईसी हाइरिबा जगह से गाड़ी खांबा यादे नत्रगन आई सोई तोगदबने हाइना अखोइना खाइदोगा मजा खाइदोगा लेरिबा कैनो सिंसी फॉलो तोबी बसी सिविक सेंस नतना हुजिकिदी अते अतोप उपाय लेते इमीडिएट डीकंजेशन गिदी ngसागी मरमदे अखोइना सबवे अदगी फूड ब्रिज अदगी ngसागी अतोप मयाम मोड ऑफ डीकंजेशन मयाम अमा हाइगिबदुदी लॉन्ग टर्म एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस ओइबनिना इमीडिएट डीकंजेशन गिदी अखोइना रूल्स ngakpana tanu उपाय लेते अदुगा अवेयर ओइबा मयाम अवेयर ओइबा अमसु ओइहनबा अखोइ रियल फ्रेंड गा तोबिरिसे मयाम दा अवेयरनेस से स्प्रेड तौबसे अखोइ चेन रिएक्शन की टाइप ता अखोइ चामना ngasi खंगे नहान रियल फ्रेंड तौबिरे मदुदा मी तामुसु यौसलके काइना हाइरे इसे अदमाइ तौदना यावनिंग मी मयाम अम लेरंगनी कइनोदा लंबी चथोक चसिन तौबसिदा खुदोंग चादब थेंगनरिबसि अखोइ every one of us aduna akoina masi mayam puna sangjal laga ko akoina masi rules follow tausi and completely aware oiraga akoi cooperate to bibase si masi thamjani okay long term plans su so legani ngasai immediate remedy for ngasai decongestion tarok nabagi remedy hargadi aduga yes yan an basidi yam line thokpa ye yin su dum inba yaba haidi traffic rules su follow to buduni habini sam na kanda tamoloya thamjani nge se husu yam phajabam thokle madudi J plus category security provide to bozu Z plus to gi no duni sorry Z plus have security category provide to bodo ai hamada manipur state na program yam do mande aduga moi sing du gi diversion gi kari gi tangai phadab gi matang la ga su adu ai gi kano du de in khanbada yamna difficult task sam di odu su mande traffic police su aduga maduna tholakpa result to the traffic congestion the so in khanbada madu result yam ka hanba result phang do mande pe le to mande tamoi hai sai bi ba VVIP shaba VIP shaba gi खुदक लौथोक यादे चते यादे हाबगी इंगाई बमते तुम ते बराबर थेंगदी थेंगरे खामसु तुम खामदवा थौड़ चखिबा मोइन चखमिना मतुंग ले वो म्याम मोइन चलगना अखोइने कदोगु यारो जोबिना थौनरक बगी सिने बा यामना नुंगाइत्रसे मदु हुजि हुजि मणिपुर दा मसी कितंग माइनस तौथोकपिरगदी ट्रैफिक नसai congestion से कितंग दी decongestion यागदरा सिने दाउ yam shenge yaduine di ngarang ji kamai to ge da governor gi Governor Raj Bhavan की ममांग सिदा awareness program करने तोड़ने सिदा आखो ये telecom department कर शॉब ऑफिसर बने ऑफिसर सिदी traffic rules से फाज ना aware तोड़कर ले वो आखो ना ngरang की awareness program सिदा leaflet नमक मायाम तो ये ले वो ये न सिदा gypsy अमा only driver हम कौन थोड़ा ले gypsy सिपाही की पुलिस की ना तरह security force में तोड़ gypsy माले थौली तो security force माले लेखल लगा थौगी बनी था अगर ngरang की ngसाई telecom दे थबक तो वो officer ना leaflet तो fire का tanner लाया वो traffic की अखोई OC जो ले traffic OC जो ले traffic officer खर जो ले असी या अपने सी leaflet जेन बसी को वन तो awareness की वन तो करी लगे बसी
तो है माना सोन चके तो ट्रैफिक में हम थल का सोन जो सोन के अदुम थाय को अदुगुम बसी अदुम लेबको एनीवे जेट प्लस कैटेगरी द लेब कांबुसिंगना लंबी चटपदा अपन में पीतब फ्रीली ओहनबे सिक्योरिटी रीजन द तौबसुदी गवर्नमेंट की मथौनी दिल्ली दे दुम तौरीदनको खुद की रोड से डाइवर्सन दुम तौरकांदा जेट कैटेगरी द लेब कांबुसिंगने चटपजे फ्रीली चटनबजे दुम होने मणिपुर सु लाइक दैट इंसर्जेंसी पोन एरिया निना अदुदी दुम खर लेखिनेबा अइना थमजनिंगी बो वाफमदे हौजिकी ट्रैफिक की कंसिस्टेंसी खितंग नेमधरकदब जगह जी कमाई तो सोरोक की नाकन से पाक तौर थमीब गाड़ी मैम से कंगलापा की ममांग थमीब बीटी रोड की नाकन कांग्रेस भवन की साइड से थमीब पाक खाम थमीब पार्किंग तौर थमीब अदगी पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ममांग कैसामपातगीना राजभवन की मनाक अदर भाव पाक तौर थमीब गाड़ी मैम मरम चादना अदगी अखोगी चौराचंद्र पार्किंग कैसामपा की ट्रैफिक पॉइंट याम रेंग अनीबू थोंना पाक तौर थमने गाड़ी से कहीं मधु मणिपुर गवर्नमेंट मधुद पाक तौ है ऑर्डर में थोपदी नतीब स्टेट गवर्नमेंट ट्रैफिक की कांबूना बोरो मोटर व्हीकल बोरो म्यूनिसिपल काउंसिल की कांबूना बोरो मधुद पाक तौरजनो थमदी नतीब मसा मसा की सेल्फ स्टाइल तौर थम्बे मधु फज तक ट्रैफिक की रूल लेदनको ऑर्डर दी दामोन हाइगुमना थोक्तबदी माली है दो सेल्फ स्टाइल पार्किंग तौरमिना सेल्फ स्टाइल पार्किंग पीबगी खोमबम सु चेका अदुम लाई सम सम हाइगाना लेजिस्लेशन ओबा आई हाइजेदी मधुम ट्रैफिक की रूल थुगारीबा पेनल कोड आईपीसी मयाम थुगारीबा अखोगी रूल मयाम दी लेदना अखोगी एक्ट ओइना चनबा याबा मधुदा कनागुम्बना एक्स वाई खरना रूल दो वायोलेशन तौरगदी फारगा अदु पनिशेबल ओइ पोरनातेनेबा पनिशमेंट पीबल लेरगदी एसिदी यादेना हंदुकदबदो अखोइदी ngसागी से अखोइ फंबीरिबा एसपी ना ट्रैफिक रूल तो फजन ओबे तौगेना एक्शन अमनी लौरोनी सोमदेगी फोन दा अखोइ मिनिट थादो हरकनी मणिपुर की हौजी चन्नबी बोबको अदुन सिगी साथीब चन्नबीसे मसिमल लेत्रबा याम फदोइनी अदुगा एनीवे आई सजेशन इज माय हम्बल सजेशन कनागुम्बा ट्रैफिक रूल थुगारकांदा ngसागी थबक तौरिबा कांबुदो ट्रैफिक पुलिस ना फारगा क्रेंग ना चप्पगा दुम पुगिबा मरी लेनबा ऑफिसर ओइरो मंत्री ओइरो एमएलए ओइरो आई मिनि थादो हारबा मेडिया की सिंग कोऑर्डिनेट तौरकांदा एसवाईजेड अदुगुम्बा चीफ मिनिस्टर ओइजनो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइजनो अदुगुम्बा सिगुम्बा आइन काइना थबक तौरिबा कांबुसे थादो हाइरेना मेडिया हाइलाइट हेक तोनबा अदु ओरगदी मसी मतुंग तौब यादेना हाइबदो मधु सोइदन लाकने खंजरिबा अखोइदी ngसाई मैडम ने ngसाई हरिदुनी अखोइदी याम कंजेस्टेंट ओइरे लंबीसी अतोप लंबीसु लेते डाइवर्ट तौननबा अतोप अफब लंबीसु लेते असिगी लंबीसी नत्रदि बारा संगे हरिदि लेत्रब मफम ओइरेबा अदुना हरिबसिंगे ओइना सुमाइना तौबिरगदी को कंपल्सरी अखोजी कितंग केनोजी कितंग हंधरकद्रना आइना सुम आई को ऑब्जर्वेशन ने को मधुमाइने ले शर्मा हुजिकी मतंग से कनाना हाइरक तबगी वा तोक्तो कांदा मरोइना भाइलेटर सिंग से इमीडिएट अदुगा खरा पनिशमेंट से खरा फजन फंगनबा कर्म मोंग दा हाइरदे एमसीडी मतुंग मुना मोहन तबु यातेना हाइबगी फिबम दुदा पीबा कांदा खरा हंधरकने से याबिनिंग बरा अदुगा मधु पीबदा कयाम साथीबा टिपिकल टास्क ओइगेसनी एज ऑफ नाउ मणिपुर की होना अखोगी ngसाइगी दे ट्रैफिक की दी मागी मोटर व्हीकल एक्ट लेरिबा रूल्स की मतुंगिना अखोइना पीरिबा पेनल्टी सी माना वायलेट तौरिबा सेक्शन दोगी मखादा अखोइना मागी पेनल्टी सी कैश होइना टीआर का अगर लोगजबने अदुना बियॉन्ड दैट अखोइना मोइसी ऑफेंसी ngसाइगी क्रिमिनल ऑफेंस नत्तबनिना अखोइना याम का हेना मदुदा मागी पेनल्टी दुदी याउदबा अखोइना पेनलाइज तौबसु यादे अदुना कितंगसु ट्रैफिक पुलिसिंग सिंग ngसाइ तामोनगा हाइबिगिबा याम ताथी तावोइना जैबिरंबा नत्रगनि यामना हंदबा मिटियंगदा नत्रगनि यामना साउनिंगबा मिटियंगदा येंगमे हैबसि याम चुमी अदुना ट्रैफिक पुलिस एज सच अखोइसु याम पेशेंट ओइबा मदकार ले अखोइगी खुलाई पायरगा चलिबा सिविल पुलिसिंग सिदी मी सिंगसिना की हाइतारे खुलाई पाइबनिना पुलिस लाइना कीबगी मले ट्रैफिक पुलिस दी खुलाई सो पाइदबनिना
ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯀ ꯂꯦꯞꯆꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯔꯐꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯪ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯅꯣꯡꯃꯁꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯜꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯦꯁꯟ ꯕꯦꯇꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯗ ꯀꯂꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯈꯔ ꯊꯧꯕꯁꯤꯗ ꯔꯦꯗ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯥꯝ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯊꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯊꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯕꯠ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯋꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯍꯤꯝ ꯑꯗꯣ ꯈꯥꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯁꯦ ꯈꯥꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯥꯝꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯥꯝꯃꯛꯄꯗꯣ ꯕꯠ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯈꯥꯝꯃ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯂꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯧꯔꯔꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯥꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯝꯖꯤꯜꯂ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣ ꯀꯟꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯝ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯐꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯋꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯠ ꯃꯦꯗꯝ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯌꯣꯔ ꯐꯦꯚꯔꯦꯠ ꯀꯂꯔ and hi which color will you go and phagi ta thoga chatti sakre so we have to find out ways and means haidi mi sing ways and means targa koi carrot and stick policy hai tare amuksu themboi targa tawdabi ade yam patiently tawdabi ade patiently taw mathau oi aduna awareness is the only solution for decongestion at the moment I say hi check taw Suresh gasai la isi yes awareness is the only gasai ki immediate solution to have any decongestion tawhon na congestion se so I tamo ikok sum changbam delay dori tamo di having a sai basic knowledge do budi basic idea do budi adu khakta nataba mayam ama yauri swai the region mayam traffic congestion gi yes adu so adu ojesan oi bagi di aduga basic idea of traffic rules and safety regulations si di khang dab deng khambada khang bai si tamo tangai phadabam do male sama karai do ma inang sai state board ki kenu da yaudri cbs di yauri have school tamba da ki honam si khangan bam gi tangai phadaba si leibani na yahondri si yahon na bhon na bada so I say sometimes even low court ki koi door sibo nok to wa PL ga thaba ki pyong bodo tamo lagari thabi bi yagadra sin kali ya ai di PL thamen nei wara do adu ni me mayam tha jer ga di ko adum thabi yai madu ti ko chesan tha jer ga de dum tha jage ko adu ga second da sai atai kitang ga haje ge ko la so na immediate tam da aina koi event da haje ni CSP da uju ki solve tawba yaba mayam leireba immediate ko ujau ani pesa jangdana example da koi gi pung tare nipal swai de gina pung mari manga truk swai bausi bus mayam koi gi achoba bus and truck sing se basi sangan bi da ko except police ki emergency ki medical ki aur army ki umba asung basi natana ador gadi bus amna kan gi mata da da ibe bi ni sang lambi da man kan gi se pung le lore man sim so dum akoi traffic masi rule do men khato biraga heavy vehicle se 12 hours kumbo do doi waden 10 hours kumbo pung ni pan dai dai na tare pa adum to bi ba second da Manipur se style amri strict rules se koi follow do strict rules da whatever penalty lay do we mer ma to strict enforce do ni gari tha do khang de local pani khang de adu de yad ra na amendment to wir ga ko example pi jage ko European American and Canada ki country lo hubji dai ni jab da ujare ko la phadra hai tare koi de mi ni ki bse अतै के ट्रैफिक पुलिस मोय से जंगल लमदी जा लाव थरे मोय के साइ की स्पीड अतै तो की स्पीड से खरे हेगलो तो को जंगल लमदी ताक लाव हे थोरे द फार ताना फार ने बा जा लाव तो मोय खाम दे बोते होय एडवांस कदरी को खाम दे मोय ने फाइन जानी कुतक त खाम बे ना 100 पाउंड और डॉलर फाइन तो ने मरे में येलो दने $200 second another येलो बदन you come to the court हरगा असै की 100 यार बदो $500 and $1,000 will be fine. I would strictly somewhere guy no fine ki jaga se chu khare rules se strictly follow to be ma ai khang de mak thu gai ba se masi ma ya de ya sai bu VIP khang de mak de VIP to par pu ro sai bu do ma thamjin ma nadar ka kreng ma thamjala adar nadar na so ki video clipping thamaga ko mayam dur pir ga sugari mayam dur pir ba ai de in short da rule strictly follow to on ba sai bus kumba ka ro to bi khara jangan bida ba left side ta yar bi left side to tar ni si chalan bi ki ba ko asin ko yam na simple akoi gi tamo ya dilak thang hujik tamo stress phukhlak pod maron heavy vehicle hai ta marom even loaded trucks including akoi gi passenger bus acho acho sing sigi entry se at the heart of the city maswai se timing am khai do ga mokoi se sidena sibok changba ya te se highway ya do ri bran trakana even sig at the heart of the city the national highway power ga de chali swai the loaded trucks sing do tongan noi changba yaru ka habasi swai sisu haibada yadur bra natragana tangai phadra traffic congestion gi yeng kan da timing ama thamaga moi sing si entry and exit si semba yagadra sini sarma
heavy sagi loaded heavy truck sigi di already lay ayuk ki pung taret ki mamang do moisi changa dogni adu nungdang gi na pung mapan gi matung changa dogni that rule is already there adu ga bus ki akoi nga sagi service passenger service tori bus acho so ba high sing do adu di transport policy gi makha da koi transport department gi makha da bung lakani nevertheless traffic department ne madu suggest to boy bus sing si akoi smaller buses use to bugumba adu alternative akoi gi transport ki means of transport se leida banina adu na madu di transport policy da koi na no bama suggestion no ina pi batai okay tamola channel se maro na khoi sai hujik tor se mano traffic congestion sorok chat phase in khan bada hujik se sum ying bada leidiba system se masa masan semjaba system du da masa masai kan poi du no su karim kan da traffic rule se all of sudden hong dok wi phim masai in panse gre security force ki type da asai phon chala sungai re CRPF chala sungai re army chala sungai re sometimes state police so chala sungai re VIP mayam chala ka moi handa ya di hawi phim ma dum uba bangi tamo akoi swai da even hujik se afas phalok thok re ha so सिपाही सिंह करी सिंह रेफ्री खोंगा खोगी सगोन द तोंगा काव पोइना चई अमा अदगी थौरी पारगा खोगी सन होइबै टाइप त होइबा मानबा मा याम तवाइदि याम साकपा हाइरुदि यादबा मसिगी फिबम सितंग माइनस आउ थोदि ट्रैफिक की कंजेशन ट्रैफिक की तारसन थुगाइ बिरंगम की थुगाइनम बसिने याम साथि रिचे इपोम जे हंजलउ याददना अमो सुनामी की टाइप त चाइ लेउरिसे मसिमतंग खाइदो खरगद सिक्युरिटी फास्ट हाइबा माइंडसेट चे लोकथोक पिबकांदा ट्रैफिक कंजेशन ट्रैफिक की ngasai ke haitare tsunami si khara fagadra sin tam yes absolutely hoji pauna bazar thangan bazar si one way ne ba leiri je security kambu ji achom de thol po yori bo security kambu achom de se like that se CRP oisinu aduga ngasai gi assam revolution vehicle khamjal le bi yori bo emergency purpose na tabada emergency purpose swai da su tawai tamo ai sum amaram tang thanjaro ka da kasa pata sai marketing di lai ni suti gi yes BSF official lakpa CRP ke no lakpa do thoujale ba swai da chali ta jari basing do kham ba su hai su ngamde loan ni gi kai no ra moi ne han men power yam ba sai madam na hai do manipur si tongan ba train na mane ba khulai pai ba kambu sin no moi pai ba kambu si do respect to honor to ba mathau china to jari ba act 20 hour service to ri ba traffic ki moi kathu ba kambu sing do sipai sing do other respect to dia okay se mayam si control to ni ko machine accident thoi do ni ko mayam si kitang respect to bi je go pum leite ba nongoi pai da bani traffic ni ke do no moi na ba gi madu gi mentality ma ko gi public te su lai security force to su lai ba security force kambu la di traffic kambu di na kan thei do e maram di acho sanga te ni ke to bi ke da ge kitang hairu da suspend to bi ge da kai to bi da ge gi madu gi apprehension number traffic police da phau da bi na te madu akhoi 100 times worry sana re yeng upai lije da bahai tare ne just last suggestion is traffic police ki strength se khare hang kan ba state government sina hauji traffic ki volume je aduki matik wang khalamni na hauji ki traffic ki main port je aduki matik show level machine hang kan hala ba ado machine hang kan pagal loina na traffic police de su am ji issue to viram am issue to viram mapan daga di to mapa Delhi daga di to ida Delhi da nongoi masa yep ka chat pa traffic police bike to yori da thengnere ayam thengnere ba thengnere aduna adumaina am issue ji to vira ba to vira kan da phajana control to khara makhai di manipur di chai tharga chat ngasagi chat pa state ama oibudung no sim to ba akoi ki praja sing je patte miyam jing je patte ha ji bu wan te ko khulai pai ba nongoi pai ba kambu sing to respect to bagi haina bi am lei bani na ako nongoi pai ra moi ki helani hai bu pham sin te ko aduna praja sing de aware o hen gi haraga di state government ki handa gi lakba asoi ba system mayam duna maduna maram or kam pirak bu madu impact ne bo hi lei ri se ase khwai matik ja ba ngasagi traffic police ki SPM tham amni mamang de leram de do ji SPC phajne aware oire mai makha de DSP lere adagi OC lere to phajna awareness program je phajna chathaba hor abne ba but manpower do leita banina ngamakta ba manpower do le ngamakta ba mayam am thengnari ba acho sangi gari me am parking to sidunga me thamme park to riba gari do lokthu hai bangam jedre ai ha ji bo si sense jog de mayam am si yori ba ko senseless mayam de na torpo we helak pa madu gi film dunina film mayam si leiri ha jari ba aduna masi punam si kitang gyan tanana ba awareness program je yam toi ba mathau tai
VIP oijinu common awareness program plus achumba ki mai kai de lepa haibam chuma thuk tai nongi pai gera pai roira adu ai du ka shunati chummene khanbi raga di madu ai du maning handa ba phai yam sau natra su no ga bu haira su khara kitang nonjana bu haira su som to gi se soi brain haibdi ya haibdo karamba color pambi karamba color hangalagadi adum chapi ke degi hangge do adu da adu ngai no ngai so pai drdi khoi gi rule do ilan bangam da phim lagadi madu chane bu phobnati tamu Suresh ha no ngai so yam pai ajo pai bu na he khai da ya ba sungai pai do na hai da taro he phim du la din kham da karai do soi bu di male traffic ka kinata ba da swai gi mind se tamu kalan chum thok ya da ge sin masi yam lu ko sen ne ekoi Manipur gi di ai je ko amana di thok pi ani mai thok pi masa factor da di yam na ko chi important pi ba di press conference ka or ga ban ga to ba ko on the thing to ko pa da ko chi so kra to yam harau ja ba adu ba society we ra ko chi for the last 10 years or so say sum yang job da ko afabo ma ke rom da din ta ba nata ba se sum sakre traffic is kum ba sida afaba sida yam kana ba ko som ba point sida ko kana ba ari market ta kari tawri imai ben gi marketing sida kari tawri ko gi ko ari education system da kari lang de hai ben de ising water supply gi 24 into 7 pi hai electricity di handak pi hai akoi lekai sa je kasa ba gi heng ba mai sa je ba da 7 days 10 days mo ka ising tari ko ayam lo biram gani som ba water important lo kambu si na hapta am da mukta ba tamo khayam ta ba ili kai dam toy ba tamo to ti su hajan tar ba khongwan ising zoro long si le ba lok te ising ta ba dona sai gi tarai bi sing du luar ga thingen bi da ba aduna ai chung khan ba da ba hai ba ining da ba aduga mine bu harati ilero hai ba gi haina bi su yaw ba male traffic ki rule maru bi sing ta ba da adu maru bi sing traffic kung ba so hai je sing da pi da ba so mas de khoi lang de ba to lai ne ba taram sa ba de lang de important no bis da ko swai de ne achum mai ke le mai gi electricity pa ka yare ha ga ko one of the costless way ram gari ko India da ai am tu ko thar ga am tu find out to gen to ko mai sum he ga ma ma je chu si atopa state comparison to na ga ko le thwe ko hai ba di adi gi bank ta chapiu ko bank si chuti le de ngasi ai chaloi example bank tu mai pa lo pung tara ta ma da counter ri kha ha kari gi no khang de bap ta de ko ngarang chaloi ko che kana du ke ko ke mai je de chaloi ngarang do na pung ani da close do kra heng ma pang kha la pi ma pang kha chalu do na computer mu ya de na to e adu counter pareng tara mu lei bu da manga truk tor da ni kha ha nge example li ko to min lei khoi right che fundamental right yam important oi bada water supply electricity food ki hospital gi ko anything sida khoi to min lei pung pang re ko mai ke ku pung pang re adu achum bagi da makta asing bagi da makta shokna ba thengna bagi pangal dum di mang gidre phata bane bu hari di ho jongum di yam kalle khoi di society chai bane last round se Sarma last question se maroina hujik se Manipur da matam ama masi yungkhat laga masi hapak togdi malaga hujik phokdi ngandana dum leiba hai tai traffic ki akhoi gano se light signal hai tai masoi se kari hai du ne khongde traffic ki language masi digitization hai ba ya doribra traffic ki signal gi matungina light che green ngan laga chatpa red ngan ma kanu khamba adagi blink toroga se second asu matung ri thar ani hai ba ge non chu khangan bagi port system se as a whole akoi swaida traffic ki awareness se phasana ngai zebra crossing to awareness to bagi kan paikhale khangbai gi kanu se atu kamtik wat thadana aswai gi signal li phibam se pusalak pa yada dana leira bada sine matam kuina traffic light ki matang se the government policy tare I suggestion oina tawjage madu gi matang du di I am not the right person to speak aduna ngasai tamona ga haibi gi ba chakot pa European countries sing the speed se kan thorok matam da jungle lam de chungthora ga khami kaina haidi se actually they have a speed gun na ko gi CCTV surveillance camera fit tawri ba pam gudim bakta even ko gi jungle gi da manung da leiri ba national highway sing sida aduna gari man kan thogi matam da manung de chungthora imi du magi speed se sine na man computer am the control room da detect tawriba aduna ngasai tamoloya na so haibi gre man power watt pagi adu mayam ma suggestion pibi gre adu go loina na another suggestion aina pizaning badi akoi si manual oina gari masing di yam khale mi masing di yam khale gari afaba technologically advanced oiba gari di yame adu akoi na manually combat tawraga traffic signal bobo leitana tawbasi masi akoi khudung chade maram sina maram oirakanda akoi ngasai gi surveillance ki CCTV camera da speed gun yauba ada akoi breath inhaler kaina akoi breath analyzer kaina lei akoi youth aga lakpa mi ji ngauraga thor lakpa mi si akoina ha ka mu haibe mauta ngasai gi breath analyzer jun toroga my alcohol percentage si yore haide chalana ma kakpa si so I suggest tawjeningi at the same time tamona ngasai mai gi ising gi mayam haibi gi mayam sida
livability index haina ma lei city sing sigi akoi gi livable oiba masi chawkhat le haibagi index ma lei Manipur as such akoi gi ecologically adagi environmentally yam clean oiba area ni city the best city tabaya bani provided akoi gi traffic ki norms sing se koi ne phajana follow to biraba ade akoi gi water ke electricity mayam ma haibikre aduna sigi mayam sing se koi na walhori ba sing se akoi na menkhat pata ragadi we will be one of the best cities aduna akoi kahani naturally we are very gifted state aduna at the same time akoi masi akoi best city oina bagi damakta traffic ki rules sing se phajana follow to biu let us make the road safe aduna safety we biu hai se safe Thank you for your good suggestion. Tamo Loya aduga Sharma aduga tamo Suresh ngasi impact news to lakbi badu ngasi Manung huna se mapung phang du losala pudi kai khomnu jeru guest om pu am kan thak ngasi ki damakta impact news gi Manung huna matang solution tanja role lamdam sta tholi ba thodo wa tho kya gi marik sum report ke damak impact news mi yang ta duna lebiyo